point natural say apomudimo nkyerɛkyerɛ a ye ma no ye ka sei professors ATN doctors ATN said ye onim de titie biara no obenya kakra de ato kotodwem sanso na ye wie na say comment section ho so wadwenkyerɛ bia na ode ato ho ana say ofra wadwenkyerɛ bia so na so ode amaye na so ya fa ode na kyese ye boabo ye ho anasa de to so mienu ene say wo ho dodo wo ana say wo yare a e wo say ode ko 21st clinic. Okay. Titru ne siatika yade because you say ayaresa honim de aduro a ye ka say de say yade pa de 21st clinic na ekuta yen na obitimi ba ayaresa bia o hwe ne tibia ne yawa okumu a o be hwe no na obe ma na aduro be ya enna kakra obe san hu nipa no ase de why working magic bi wo nipa bia no so no abra nipa ne dia chinia still no no condition area worse ekoso akonanim na wode abe 21st clinic an ho atimato na nti etoda ase magic na ye work wo nipa bia no so oyin konya wo so yes eyenimdie eyenduro eyemfidie enti ameka chiro bibiara se so yade siatika pa se wachi eya oya osisi oto ase osiremu atwon oto ase ntine atwon se onan kukumu ho wanantu ede bafom se pa se untimi enante because of yaw se ebia onan ena yaw titriti onan ho ehyehyew ase de makwa asraw obi da onda o ogina engina otnas kakra bia no ase ontimi ntena se nche kire se ahawa a okomu no wanka nkyira wa onyindi ena ma edum pepensio bi na se o chia ehwo na monfo behu se sala nipa no go through no ma bebremu edum pepensio bi obekuta empoma ana se edum pepensio bi obeka wheelchair mu a ana monfo behu no enti se utie me na se wo sa ohawe mu o ko through ya obi mu a emfanye painkiller da aya 21st clinic na kire se yatima sayade no na atimi afiri so ama na afiri so kra aya na binimu fra mo se enti me ba ebekode ma me ka asem we 2020 2021 omo ba ya so ye with siatica no aye treatment no koye so omo sen ba 2025 2026 we mu no omo sen de yare foforo na ba e omo nsan fa siatica na bi enti wo ka kire ne se ebekwa wa se o doctor Jaka na me de ma hu 2020 mu a me ba ha se e koye no mi wo mu gidie wati ase wa san fa siatica mo enti wo ho na obi ka kire wo se yare we ya wo fam ni aduro na wo de ye painkiller wo de be painkiller sa e de wo be ko ebi mu so na mo achi e ba 21st clinic e ba ji wo ma yare sa ye wo ha na obi be ka kire wo se kidney ba problem pe eni ayare sa o dia ote hwa na wafuru ahye na afi o mai ka kire wo se fa kwa bibiduro fo ho abra ebi mu de fa friend say akire e de ba 21st clinic ayesa o mo ya de ma o mo de in fact number is 0540 0540 311 311 311 311 0540 0540 311 311 311 311 Every doc you bet me the 0249 311 311 so aka ho 0249 311 311 wadaroma se wo hwehwe aya sabie 21st clinic ekira kwan a tantra here run about akra ha se nom no wonsa ebeka no afetema community 1 honso no Roma asafonachi wo pe na wobutu takwa Roma store so no hwe ne mo ho na wo me papa Thomas ne dom no wosunya ne regional hospital na teaching hospital no first gate ne hwe ne mo pe bia ATM ofidie ni se no wo twen wo ahwe yade tachimanfo ebebo anan edwani akire mo ewo eye sunya ne kwan so bia kane na eye GN bank
dino ewo no na chese womo so akwaje wonom ayarehwe ama bibia nso etimi akoye ebusia bomode na fra bana ye de tudwa no na bibia entimi enkoye emfa emma do cafe yenhwe ene asemu a eda bema so acidosis da bia me say Dr. Sarfo de oba wodi biba wo any terms akese na nso no eye anane nyina no eye it is all well and good na eto da bia ya na eniema bi wo ho a na aba behye ni pedua no emuma na de wo ha hodo na eba ede na ya na kofa ba eniema ya na keka ho nti a ema sa ne ma ne ba ede wo ha ene wo yene ekire ebewie ya brabo ene ye ni pedua no so no ema asundue ye sentiment nka bi no ene emu baako ene acidosis ya ye ba betwetwe ho nkomo nti doc wanda roma fire rem no ya ka eyade ebe na acid ye ti acidosis and say it has something to do with acid. All right, so what we say, you can say acidosis. Acidosis, as in acid. Acidosis, nature say acid na wo moja numu no abedo so bebre esen dodua anka wo say e wo moja numu abeboro so. Enti say ko bane say acid ebedo so bebre wo moja numu na onya acidosis a e de oha bebre e na betimi de abani padua numu. In fact, yare ahodo ebetimi de abani padua numu no. Akamia ye say wan hwe yi a na che say dakro na e de shock ene owuo ene ebe wa kwa mu. Na ni padua numu de wan say acid wo level a e wo say edru. Ena say ofa ensuo a anase bibia etise ensuo tise moja se nye acid a eye base anase alkaline. Okay. Enti yewo normal bi oho no ma ewo moja no mu a eno na kire se bibi be acid anase be alkaline eno na eye hydrogen ion. Okay. The more hydrogen ions ebe dose wo moja no mu no eno be kire o se moja no ebe ye acid anase acidic anase be alkaline se hydrogen ions no be dose bebra and na kire se eye acidic but hydrogen ions no eso ti bebra na kire se eye alkaline. Okay. What I say? Okay. And am so ma ewo abodebu nyansapɛ mu no ye wo scale a yede etoto ho se level a eda no eye alkaline anase eye acidic. Enti ye wo pH scale. pH no ye potential of hydrogen. Na kire se hydrogen no na hoɔden at the same. And the hydrogen ions no said ye na hoɔden sitie wo moja no mu anase no concentration sitie wo moja no mu no. And the betchre number identity scale no ye from 1 to 14. Scale 1 to 14. And in the 15 no 7 na kire se eno a enye alkaline eno so a enye acidic. Okay. Enti wo hwa nsu a ye nom se nsu no ye pure e ye chlorine dia and then na eda pH 7. What I say? Enti se moja the number no e below 7 a e wo 7 as here bit say 6 5 4 mu ho a na ye se e ye acidic echo. Okay. Ena se e fa ne se every 7 na echo 6 8 echo na kire se eno so eye alkaline echo. Na wo hwe moja anka ne normal acidic content and I said level I was eda no between 7.35 to 7.45. Like I say bro sa range we are alkaline say wo asie bebre so a and also acidic. And I say enyo bro sa range we pe problem beba ni padua no mu. Enyo bro sa range we pe problem beba ni padua no mu. What I say? Enti akwai say kwan biara so no ense say problem beba ona say chimato bi beba sa balance we mu. Okay. Ense say acid ne be bro so bebre ense say eno so beti bebre so e wo range I was say that 7.35 to 7.45. That's acid ne hian woni padua ni mu. Yes, e wo on level either. Okay. E wo on level either enti wo hwe
7.35 to 7.45 na enya acidic okay alkaline kakra okay enti enya chance say ebe acidic pe problem beba so what you say enti say the problems are o hwe acid na say e da no normal range na nipadua na kwa bebre dwumadi a edie nyina nipadua no eguso eti ase na eti nkwamu no because of say acid no eda babia wa say eda okay enti say acid no eda no proper range mu a ohome utimi home kama wakoma timi bo kama say obi bia timi susu kama obra bo timi yana dwuma kama o kidney etimi yana dwuma kama what you say enti chima to bi ba mu pe sa no ma we nyina problems bebam yes enunti a obo de hu say sa acidic level no very very important and say chima to bi bebam ne santi no ode nhyehyeye miensa to ho okay nhyehyeye miensa ato akwan mu say de be ya chima to biara mba sa acidic content no mu ne range no ba bia da wo say da ho say de be ya ni padua no bibia be sisi so pe ne mum ya so odin aso odin ti ena tam bia ya de be ya kwa mu enti ye kwa animu no obohu de wo fi a wo ya enam soma o acid e kosoro de wo ya acid kosoro a nipadua no efa so ye de ne ho e kire no ahanti no ma bia wo hu nipadua no mo obohu say we de me acid na e kosoro enti ye di kan hwe no ma hodo a obo de bia to akwan mu se de be ya e bobo me no ye ho ban na acid no an kosoro bebra na se acid no e so nti bebre okay de di kan eye chemical friend say balance okay what I say aha na akwai say ye wo bicarbonate no eno ye ade bia woni padua no mu a say akoba say acid ne sha say e kosoro pepepe ebe absorb no okay ebe twe no na asesa na akote bia bi mu a ebe ma na timi afa moja no mu sa akoma kidney no na kidney na yi na free ho what I say ebe boa ma acid na e woni padua no mu a ehun se anka no ye de ebetimi aha ni padua no se acid no ye se de e kosoro pepepe ebe absorb no kakra na asesa na akwati bia bi mu a se e fa moja no mu a na akoma kidney na yi afri ni padua no mu enye no nko ye wo calcium ye wo proteins wo ho ye wo hemoglobin wo ho enti ni nyina no e kabomu a na chese sa system no e boama e contain acid friends acid said e be ya enkosoro okay de to so mienu eye ya hrawa mu kidneys no yes sa chemical system we no eno eye na adwuma within seconds fast pa said e be ya chimato biara mba acidic levels no mu de to so mienu ana say second line of defense no eye ya hrawa mu okay ya hrawa mu ene ye lungs no correct enti ya hawa mu no o say ya hawa de obi ani say ye de home na akoye say sa wo home ko mu a eno mframa pa na ko mu no eye oxygen sa wo home ba abontia mframa na ba abontin eye carbon dioxide na carbon dioxide no say wo moja no mu a say anya fra moja no mu pepepe e turn into ade a ye fra no carbonic acid carbonic acid okay because oxygen no ena ye from a pa ko ni pedua no ni pedua no use o e breaking it down a na obenya carbon dioxide na eno afri mu na carbon dioxide no enya fra moja no mu pe onya carbonic acid na chese ebeda na acid enti kwan ba ko ani pedua no fa so yi acid afri ni pedua no mu no eye ohome enti lungs no ena ye sa adwuma no okay de to so miensa eye o kidneys no onsa no yes enti kidneys no eno so dwumadi a ye ne se akoba ne se acid no eburu so bebra eno so esone omoja mu na ayi acid no efri omoja mu na wadwu so agu wahu okay esone omoja mu na ayi acid no efri omoja mu na hwese wadwu so agu okay afei ebesan a produce bicarbonate
bicarbonate. Yes, bicarbonate now make us say na eboa na absorb acid no. Net acid no. At the colons in the yes, neutralize no. Chere say et say there odi enchine nsuo asi honam na odi nsuo egu so. Say there be ya enchine na no be kofam. Enti na ho ondin be kofam. What I say? Enti bicarbonate no kidney no absorb no. Okay. Absorb ya say there be ya enko abonten. What I say? Okay. And you make the immune say a produce bicarbonate as I absorb bicarbonate at me a free nipeduanum. Said a bear nipeduan and lose bicarbonate nibi. Okay. And the time biano, your buffers et me and neutralize the acid when nipeduanum. Time biano, your choir nipeduano effaso a acid and so free. The time biano say nipeduano acid and a balance papa ejina baby ejina. What I say? Okay. Na yansha de ha. Ekoba ne say yaso adinti acid no kosro a ede nsonsanso na betima anya woni paduanu mu. Okay. De na yebehu woni paduanu mu e be kire yen say acid no ekoso ana say yenya acidosis. De edi kan ye metabolism e be slow. Ye hwa ade wo ha. Metabolism. Efini ade wo. Ye ka say metabolism e na ye kwan ba ko so a nipadua no efa so eme ya hoden. Okay. Adwe na ye die. Kwan ya efa so digest. Okay. Kwan ya nipadua no fa so enya ahoden fi adwe na ye die edi ma nipadua no na enye ya hoden. Ena kwan ya nipadua no yusu sa enuane nduro na e wa aduane mu no na edi siesie ye nipadua na metabolism. Okay. Na esen yi fi efri nipadua no mu. What I say? Now, a slow metabolism because you will be a friend of enzymes. Enzymes, no, yeah, and also a chemical beer when you pay any more. A woman, ya dian a yam. Okay. You are the woman, a dian a digestive. Okay. And I want the woman, a dianano, and pedranum, and ya, a wanting energy. Okay, I did not digest no more. And to say, Obia, only I did 2 and a diam pesi. Let's say, always, sir. Saliva. Anasa intesuna ekwa fra aduane no eno ye wo salivary amylase amylase no eno eboama aduane carbohydrate ebi ampese mu ne ade e digest e wo yanum what I say? Okay. Yes I wo e wo nipaduane mu no bi te say pepsin trypsin ene lipase lactase ne nasofo a ni nyina aboama aduane e ye den eyam ena and also enzymes are and also ema enya ahoden energy every adena ye die mu no and also bitmanya ebia ATP synthase ebia DNA polymerase okay ade na sa enzymes we no akwaya say ewo shape bia ema no timi di na dwuma pa enzymes ne ye den doc enzymes na akwaya say akwaya no ho chemicals particles bi okay. What I say? Okay. Acquire no chemicals particles. Okay. But a one shape, specific shape beer, a 3-dimensional shape beer, and no 8 million dinner juma pie. Okay. At the says Safwa, Safwa or the share credo mu say a quan, ultimate function credo num. Okay. And also no, the shape now a wa, a timid bois, a dinner jumano. Say a yako banner say, Nipedian bayer acidic pepe. Emma, I say, what reteno? What's a son, a man in the ship, and a son. In Tinka, key, I becca say be a rusting be at take place. Yes, I take place. I'm on the ship, and as a son. Naturally, 8 million adjuma. Eti a very sensitive to acidic environment. Okay. Eti se ni pediano bla mojano mu ebe ye acidic pepepe. Na ke say enzymes no ho be kire no. Eti in the first place no digestion entimi nko yie. 2 ahonde a yenya free aduane mu no eno so entimi ye den entimi enye den enko yie. What I say? Sure. Enti eno na edi ye be ko point number 2. Obetima anya fatigue. Anase obeye mre boho ye bi. Yes, o ya de kakra bi na wabre adwuma kakra bi mpo na wabre. Enye sa bre ni bi na se fatigue ni bi na nya ade a se bia wanikum dem. Wan ka so timu se o ya de kakra bi na se wa lose energy bi wabre. Onya adwuma nso kura se wabre wa ye adwuma den. Obenya nka wada ho. O ti ho kura obenya nka wada ho.
what I say because cells na nke wo say enya ahoden cells no enya say bia onye didi ya na wanya ahoden okay cells no en use asichire direct en use glucose direct e wo say ni peduane enzymes no esesa aduane no e do kwati bia mu e fe no ATP ATP ni so ye den adenosine triphosphate okay what is eno ye energy type a ni peduane e use wadwen e use enti say antiman converting na nko ATP a untimi enya anase wadwen entimi nya energy okay enti eba no sa pepe ase tambia wa bread because ni pedua no didi so ni pedua ni hia ahoden na se nya se wodidi ya na aduane na hyase di dwuma e wo ni pedua ni mu e wo say ni etimi go through processing okay that's process of metabolism doc ene ma mi sa we say obi o wa wo say mi di aduane we ya ase ma hyase enya reaction bi se aduane di e mo me bia memfa se wodidi ana wo de ache bia wadi enkwan bi sesi a wo se o enkwan na me di enti ase me rane sesi e eno e possible sir yes possible oh okay because ye wo aduane bi ho no ma onye di pepepe won say nipadua no from okon osophagus no ominimu sa ekosi oyafunu mu no ekosi small intestines edeba ocolons no eno onye aduane nye free wanum on say aduane free wanum na say ekọ nipadua no mu a ekọ ominimu a enya wo pe eno de be control no bio dabi o de ene say ewo wanum say obe mene say wo mene obetuma ya ba bonten but enye ko ominimu pe o pe o mpo ebekọ so what I say because of say ye minimum no na say track na esophagus na ewo ho no e contract e wo movement bi e fe no peristalsis movement kire say eno ankasa move aduane no ko kakra okay na e ko ye funu mu na e go through process no na e ko ni peduane mu na e ba outside na yetimi wo aduane bi say the assistant na e bia asai anase makodo so spices anase na acidic content nti anase ni peduane mpe enti enya wura ni peduane pepe na ase irritate o gut no okay digestive system no enti eboa ma contraction na nke we say man move slow na eboa ma contraction no contentem what enti can who say at any point aduane no benya contact with digestive enzymes no e digeste okay enti eko mu a e be ba abonten no nse hu no sa na mo bibia be fast na aba abonten okay okay movement no be fast as a contraction no e to has a contraction no peristalsis movement no e be fast na e de o ko mu ni peduane mu e ba abonten enti eni ti ayo ko ni peduane mu enche na orane no ya na ma for wo ka se bia aduane no ko ye ma ya na se to mini mu ana hyase ye adwuma no enti na ma me bi se obi won so se me di we ya na se me hu se enti no onchire mu na timi aboa ye wo ho level I digesting okay yes you find say carbohydrates enti am bo emo ampesi ene sa agura bia na so for no ni nyina carbohydrates eno say onya we sa pe ne digestion na sha se free ho okay no amylase ewum enti wo hwe nam bi say na ekọ ni peduane mu a onya wo we sa ya no eno ne digestion en sha se free ho de ebetimi a sha se ane se obayresa ana se ogronyi be fe no mastication okay enti eno ekọ o yafunu mu a yafunu kotoku no mu ho na ebe fra hydrochloric acid okay na digestion na sha se free ho okay na ekọ na nim mate all right there to so miensa eye ohome okay ohome no akoye se o acidity e kwosora na se onya acidosis a ohome e besesa ohome no se de atienie won se ohome no ebe ye se de obi oho ane de ne ye home intentem obi oho ane de no ase ohome deep ohome finu mu ankasa ohome deep what is it say de why exercise what to America also to America sa home ni bi no home o pante sa how pante na je say o home asa home na efu inside mu ankasa na eba ankasa na epie ye wo home a egina sorosoro asa o home a enhye da egina obo ne ade anasa wo to America so na wo home ye no so ye different yeah what you say enti o home a asa o home free o deep and about outside enti sa home ni bi no kira wo say ebi ho no ma na acidosis onim de enti a
genti a utu America oba home sa home no bi no ene se abra wo ye exercise no oni pedua no use more energy enti more energy na o use no o use sa ATP na ene energy na ni pedua no use okay na simple poye no e acid enti se de be ani pedua no meyi more acid afri ni pedua no mu no oba home more ala me ka kira wo se ya hera mu ye one thing na eno eboa eyi carbon dioxide okay every ni pedua no mu se de be ya ebe control acid. Oh, okay. And the more obe home no, the more you carbon dioxide every inside pa. Not just say all control carbon dioxide. Friend saying carbon dioxide acid no level. Okay. Enti so you obi a wo ho na nye exercise na wo ye na wo ho na say wo home deep obi ho timi ye na I say o home prekope. O home I say ogwa home kokuo bi. Yes, I say o tesu bi. Enye no pe. Say onye hu sa pe pe ne kese ni pedua ne try say obeyi acid afri ni pedua no mu. Oh, okay. What I say? Okay. Na say ekoba ne say wo dia no ohome no wo soro I say ohome te. Shortness of breath. I say ohome no I say egina soro I say ohome ansiso. Eno ebetima kira wo say eye acidosis nkwa dia na kese problem ni firi wa hera wam. What I say? Okay. Sa home na ohome ansiso no tie two types. Ya wo de o de onye ko chia ho to wa na asa ohome te. Obi ho no onye chia no ho to wa na no home te okoda. Ada no home te different. But we say no se o da o se o na yo etimi ba. Okay. Ohome timi sesa. Enti e kire o se eye home ni ye deeper na kire se eye acidosis. Na mom metabolic acidosis eno measure the types of acidosis eno abra ekwe nchichemu no wo ho nchichemu no wo ena say ya de say ohome no wo sorosoro ase ohome te home no wo sorosoro eno se ye say respiratory na kese efri wa hera wam wa hera wa na e problem no okay but ni na acidosis na kese acid no e doso okay de to so miensa one who say de to so for no na wo beka no aye headache iti ade tipaye obi o hono ma ne titimi pan na sa kind of tipaye ni bi no titiri ni anopa obi a obeda asori bia ne tie pan tie o de o tinye o ye o but tam bi obeda asori bia na o tie o ya Sompa FM bi obeda asori anopa bia so na o tie o ya ina enim se o da asori anopa na se o tie o ya the doctor be say wa ne se o timi da also nim said utumi da pa so ade be chi na otie oya dodo na no check your acid okay what I say sa kind of tipaye bi no so sorry a kind of pressure headache I said there ye dey ade achichiri uti no what I say pressure bi gina uti aju rim no shut down home okay sa tipaye ni bi enhome sa okay but I said there ye dey bandage bi achichiri uti name wa utini ma yedudu aye dudu bi ama what I say now I say pressure bi e wo team what this kind of tipaye ni bi no okay and e kan ho asem and this so bi a wo da so na pa bia na otiya wo ya check acid etini ti fa na se ni nyina oti nyina okay and you know oti nyina na oti nyina ya wo ya ana tipaye no so ebi ohono ma say eye anopa bia na wo sore eye one particular example pa related to acidosis and also acid e kosoro anopa bia de obesore na uti dwawo a yes okay eye acid I say bibi ohono ma na say acid ne kosoro kakra what I say okay ena ebi ohono so atipaye no enye say bia wo da sore na eba na mom etimi ba anytime because of say carbon dioxide no say e kosoro ema moja etimi flow ema o blood vessels e ko otimu na etimi flow etimi dilate na say mu bie bebre ema moja e flow ko otim bebre what I say enti ebi ohon so a etimi ma odwina ensisi so onya brain fog okay odwina ensisi so oye confused ade bi o ha person odwina hon so why yes a ontimi ndwina ho sa wa hu de mi kan ambeka asem bi on so mi refi sa I say ya ma e fa ne say ya ma 1+1 e bia o person calculate 1+1 prior to say but sa calculation bit ma take 1 hour na hu say 1+1 na o ka bo so na e ma we confused wa dwum yo kisene yes I say
who the way you are dreaming. So what you say? Confusion is so how benya anka oh yes oh yeah the way we timo think towards this direction but I think it could be an assign so you can't think straight. Think it straight. Okay. So what said the ACT 3 and I said 5 3 woman no more. Insulin resistance. Insulin resistance. Sorry. Insulin resistance in the doc my ma won twe kakra e wa ase e wa mrabusia e say healing point dwumedie ne doctor Yusuf Sarfo doctor Penya 21st clinic odini dwuma e wo ho e na ye ne no etwetwe enkomo ase dodo eto da bia eba ye nipadua ne mukofo ha hodo e de braye no eno ho nkomo twetwe acidosis e na yeguso aye ne no e bono eno nti no Sompa TV 1 TV afi Sompa 106.5 FM Accra hasenom ene Sompa mfidi ahodo ni nyina so no e yade adwumedie echa FL doc insulin resistance. Yes, insulin resistance. When we say insulin, you can say insulin na. Insulin ye hormone bia eno ena boama saudi dia ase chire anase glucose a ekọ ni padua mu no eno na boama insulin netimi wura ye cells mu yie se de sugar no timi wura ye cells mu yie se de be ya ni padua no betima use sa glucose no. Okay. Na sa insulin no ye pancreas ena e produce enti so nye di pepepe e wo se insulin no ba said a bear glucose, and I said, I see children I walk while getting more wedding. A bit me wura your cells no ye. Tia buana man, ni jumediano, a coye was cells. Okay. I say a beer cells no as a safwa. Okay. A beer cells no not me boa my cells no. I made in the Juma not glucose, not me or yen ye. Okay. So what I say. Okay. Now, sa insulin no. Say a company say, unya acidosis, and I say acid no air cosra. The attendant say your cells na kasa no eno na acid level and as pH is different. Okay. From your blood, your moja no. Cells no 7 to 7.2. 7 to 7.2. Okay. And now make I say your moja musu die no 7.35 to 7.45. But say ko say acid na wo moja no mu ekosoro bebra etimi ko ha acid a e wo cells no mu okay so what you say enti ebi oho ma obi oho na acid ekosoro a preko pe no on shede nya symptoms until say ebedum pepe because cells no e wo kwan bi so e fa so born ho ban okay ena moja no so wo kwan bi so e fa so born ho ban enti say ko ban say moja mu cell acid no ekosoro na say dum pepensuo bi a na cells no ahun bambo no antimi ankoyie papa ebeka no okay na say ekana eno so antimi ndine dwuma yie now say eyokoba na say cells no hono nso no acid no ebe dose bebra de aye na say ebema the sensitivity to insulin no ebe down okay enti insulin no obedidi glucose and as it chire ni peduanum all right but insulin no ekọ ne body was say na dwuma receptors no hono ma entumi nko entumi mbie pono no entumi mbie cells no dwumedie na akofom na ho ode akofom na ho ode akofom because is acid no abre ne sensitivity no acid enti en woso no kra abra insulin aba enti ayete se we de oka say insulin aye cells safo ani nti no eno ne cells no esafo enti no acid na do so safo no nti fa say bia ma na we na achi enti bie credo nti se de oka aye na mane ntimi bia na be bie kra ne bie no ye den e de ma no okay oh enti ekoba no sa ye fe no insulin resistance okay enti insulin no ba be dose when peduanum all right but glucose no entimi en function okay because cells no entimi en get glucose no enti Sarfo no nyina so nya insulin resistance a obetuma nya insulin resistance for some time no wunya symptoms bi e boabo no kakranka yes edru pempenso bi a obetuma nya sikire yare diabetes asikire be sha say e dose when peduanum because insulin ntimi nya na djuma okay what I say okay na mom no
se ko ba ne sa unya insulin resistance ade ba ko betima hu oni pedua no mu first pa no eye se udidi wie pe na se wabre udidi wie anu wabre wa ye boho no wa ye hojo obo okra no order yes oh okay na so person who say insulin resistance ade etienie onye didi because normal ho do kakra betimi de sa de na ba se udidi wie anu wabre no insulin resistance de no eno de aye ne se so did you asha so bit manya hode kakra we short movement pen na when you drop one shey ya we from order what I say na so akwadro aba no akwadro adwuma ho so ye korampo so na wo hu nyina ye oboho bi okay what I say samre no wo wadwi nyina ye hodu na ke say samre no say ka say the assignment be to ho pa more mental untumi because what you thinking why you would do energy nim wow and this Sarfo no so onye hu no sa pepe e wo so hu say o ko check up okay now onye wo sa problem we be na so ko check pe no ma ko check o sugar dabi o sugar e important say time bia o check but the here pass o check no e o insulin you can say oko check here on say ya na check fasting blood sugar very good okay but check fasting blood insulin na how be say eno kwasoro e kra de obi akra nya ya sabia ne bi ye na ye check up ne ade ye check o blood ayi o sugar ne ade aya ye nti say ye check o insulin ne ayi ne mo sokora o no de no hu ne say hu nhye de hia what I say but hu hia pa obi o horom na say wonam ho a wo ka say wonye laba wa say o me de o ma ye me test bebre na nu ya kra ko check up ya say me ho ye bi bi hwe ha me insulin no so wonye lab no bioda because wa say ya check me moja he obetuma kwa ya sabia ne ya twu moja ne ya check o malaria pe enti ya twu moja na ka kire say o moja mu ye okay no eno nkire say ne pedua ne ye okay okay what I say because insulin no so hu hia ya check insulin na nke timi check insulin na ahase ehun say insulin no wasoro a ye betima atu anamon bi na timi aboa ma ya si ano kwan say de be ya dachi bi ano nkonye diabetes okay nkonye asichire yare okay so ahun say de sitie yeah okay you move forward say you wo osteoporosis okay osteoporosis ne ye abra odompemu eyemre eyehodo kire say fofi anto ata na ukonya fracture anase odompemu bebu so what I say okay na de entienie Sompa say medical can say so acid e kwosoro your buffers your chemical system dia eno na eboama edudu acid nano me bo calcium calcium no onye bo calcium pe obi anim say dompemu na ewo sure en na eboama odompenya ahoden na say ekoba ne say o acid e kwosoro a ekosoro ni nyina no na nipadua no so try pe kwan biara so say ebema acid na ba down be absorb no option ba ko a ebetima wo pan ne say ebetwe calcium afi udompem na edi abafa o acid okay edi abre o acid anu ase wahu enti the more we ni ba koso a ebetwe o calcium afi nipadua afi udompem no na ke say udompem ahoden ebe kofom calcium level na e down ebe down enti eko animo no ubenya osteoporosis kesa odompemu ubeyemre enu ti atabia na yeka se enam wie bebre enya manipedua no yeduru ho abehu no ma hodo a ede acidosis eba ye be kire ni nyina manipedua no obia ti ase what ase okay enti as the more acid be kosoro no the more odompemu betima abeyemre because nipedua ne be twe calcium ne phosphate ne ade ebe free onipedua no mu titiri odompe na edi abafa o acid edi abre o acid na no ase wahu enti Sarfo no titiri omo a ebia na by mistake bi na wa patre na wa tofom wa say no to akosifom ne to apem no na no dompe nyina ya ne sisi no to ase say it means that obi ohonoma ebe shasama even fracture nkitinkiti bi eba odompemu na say o ya mistake na say bia wo say nya accident kitwa bi ka ho dia na kire say awie okola ebe ma wo ho kra abra unya accident bi unto fom ye krampo na wo ti ya obi odompem
enti obi ho no ma oba ayaresa bia o se ne dompe mu ye ne ya ne dompe mu ye ne ya ne ya na o te na dompe no nya honam ne mu dompe ne mu dompe no mu what you say enti ni nyina no ye wo nhwehwe 21st clinic oba obua ye be ye nhwehwe mu sa o pesa wo sa o ya de no nkwa de a e wo sa o te o ya de na se wanti ni pedua na se ayaresa pa de onti ase da na ade ba ko a ese wo ho no se etimi ha o nervous system okay because the nervous system once the nervous system no every ya adwimu ekoka on nerves spinal cord eti brain cells na kasa meka se eno ebe ha no ama o thinking ability na ko down o benya brain fog wa dream ensisi so o dwina ensisi so ni nyina ka nervous system no ho na nerves no de eno ko yese electrical wiring ni nyina adwane eno te se wires aba o san eno wona adwane o spinal cord wa chika se no cord na esa mu no de connect wa adwen na se akoba ne se onya acid onya friend say acidosis and so acid kosoro de ya ne se ebre o electrical signals say nerves ne be na aduma yi a ejina electrolytes atenka ne say eti wonu ye so mu betinka wo mu correct ejina electrolytes okay electrolytes no ebi ye calcium ebi ye potassium ne ade na se akoba ne se acid no ebe kosoro a ema electrolytes no esesa okay calcium be from potassium kosoro what you say enti eno ebe ma o friend say nerve transmission no sa atenka na obenya efa nerves mu no eno so ebe sesa okay enti nerves no wo ho a betimi afire anytime enti wo ho na say de panic kitinkiti bi wo sa no wo ho na say de onan ye titiriti wo de bepempem fam namness ne tingles bi uti wo ne pedua ni ya obi every osisi wachi oto ase eleba down okay eno enye true sciatica but sciatica na Sarfo no sa wo pese ohun se odie ne ye acid na enye sciatica nkasa ebi a bibi na ekoso wo osisi nachi ena de ohawa eba sciatica sciatic nerve no mu a na se eye acid dia eno entanya onan baako okay ebi oho no ma agina onan mienu ebetimi aye alternative say ebi a eso onan we san wo mu ana be so onan we na so onan we bitimi aye wo ya wo mu ana atani abaha wo mu ana akwa wo mu ana atani abaha ana ebi oho so ayetimi gina onan mienu nyina from wachi osisi oto ase onagu kumu ho wanantu e de bafam e ho nyina timi ya wo ya Sarfo no na sa wo de wonsa ka omo sa ho a ana sa honam no so ana ase kuro enti ono ka se nipede ni nyina ekuro honam nyina tutu na ne ya yes enti ye de yense ka honam na se etutu emu ye wo ya obadwin se ekuro na wo mu a ebi ho no ma because of no ma bi a wankasa wo ye enti ama acid akosoro nerves no enti wo kwa yare sabia we ye de no painkiller dabi ya fa no painkiller because the more be no painkiller no me ka kire wo se o acid esa kosoro more wo say no kola enu ti a me se no ma kitinkiti bi wo ho no ma wo ya ema ni pedua no ho kire no ema wo ya de ye worse time but you wouldn't know so enti se akoba ne se onya oya obi na se eye nerve problem na o ka se o de no painkiller he obi ti me ba yare sabia o ka kire ne se men no painkiller o se o mi de me no painkiller na so obe komo no na o twa painkiller o wo pane ni nyina e painkillers because abrofu bi ani ho no ma etimi sa nerve problem sciatica yade no adrobe na wo no enye painkiller so what you say and one o abochire nyina o no ma abrofu duro nyina be testify to this say onya sciatica no no ma o kwa yare se bia painkillers na yade ma no na akosoro no wahu enti ya fa no painkiller e wo se o ye hwehwemu na hu se problem we e na wo ho na se problem we e na wo ho akwan we so na mefa so a metumi ayi de asa yade no na we enya mame na atumi abo ni pedua no o te sa ayare se we ase a 21st can be ka kire o se de wo hia eye wo mre because ayare se no be kuma bia ma ye to aso ebio se onya acidosis a ebe ma wakoma bo ntentem okay wakoma betumi abo rough wakoma ne betumi abo se de ensese ebebo anti an normal circumstance no se
said the enam ho ya yakoma si bo e pompi moja ni ade no ebi o hokrampa otimi na mo on te se wakoma ebo but ye na adwuma kama because ebo regularly said the was ebo okay electric signal na ana say kwan ya e fa so ebo no sa signals na e ma no bo said the was ebo no se ko ba ne say acid no kosura sa signals no e ma ne sesa okay. Say ohwe yakoma mu the cardiac system no cell membrane and as a cells e wo ho no the membranes na e wo ho no no say ebetimi aye na adwuma yi a eno so gina electrolytes okay ana medical kan no electrolyte system no so no potassium no calcium na phosphate no mo eno ebesesa enti e ba sa electric signals no eno so ebesesa enti e wo mu ana wakoma no ebetimi abo rough ebetimi abo tentem ebetimi abo se de sipa bia enti wo ho na se wakoma no bo tentem a e wa so tu ho na mo so what you say na enti mi hwe ba bia efri eba na se ye acidosis a obi ho no ma otimi ka se na akoma na bo tentem na se o ti wei so akoma bo tentem a mi hu gisa obe ka kire me na me ma ye hwehwemu ana me boa sa obe pe na obi ho no ma ne tipa se de ye ka se tipa ya asem obi ho a ne ti kropo ne ti nkwa na be ye ne ya saa na kwan ya ne ti efase ye ne ya ne betima hu se betima me ye hu se eye acidosis ana se eye alkalosis okay na se obe ka kire me se oti eye wo ya na se nyamya mpata na shock ana se wawua ana se okwa ye be ka se what a shock o se ne ti nkwa na ye ne yewu painful exit on yare painful exit o se ne ti nkwa na ye ne ya acid na e wo ho na e kwa soro kakra na e bo nkae o de ye painkiller no enti all of a sudden gone too soon sa na be wa kwa mu okay so what you say emre wo ha bit ma to aso doc the idea ye na wo be sorry na me the numbers na to jana na nka mbese me fa frɛ for but senia nkyerɛkyerɛ na ekononka ma menhwɛ doc twin break na na edan ya yenwie 0260 abusia betimi aba mu bi 0260 196064 0260 196065 0260 196064 0260 196065 obemwa question bi awowo anase suggestion ya obetime de aka doctor de hu no ekwan eda ho doc mame chemu mienu na now say your types 2 ewo acidosis mu no me patcho obetime ede amaye na edanya ebi bekam entife no so soma me answer yes osha acidosis yewo the classification mienu the edikan respiratory acidosis okay and yewo metabolic acidosis respiratory one yes and a metabolic one and a metabolic okay acidosis okay it is a say respiratory acidosis na just say eno ye ya hrawo mu de say acid no dose wo nipadua mu no enfri ba bia say wa hrawo mu okay and na ye respiratory acidosis no okay ana me say carbon dioxide na ye home ekwa abonte no eno say kwaba ne say dose wo nipadua mu a eno ema nipadua no ebeye acidic okay say enya fra omoja mpepepe ebetene into carbonic acid okay carbonic acid no enya basa pe obun se wadwen aka kire nipadua ne se acid no ekosoro obun se eya wahrawo mu na acid ne se obeyi sa carbon dioxide na free ho okay aha enti eba ne sa ne se problem ni free wahrawo mu dia and the next say eno ne link ne ye carbon dioxide like say eyi carbon dioxide ne free mu mate mesre yebe sorry doc me pese na wo hwe na ye ne yo ye nsu bi ene ne ma bi ya ne ye ya ma acidic level na wo ni paduanum so kosoro no fe no ma ye na ye nhwe se betimi ebuo ni nyina
na ye sorry ana e doso enti okay we no kran ko enye wie okay signs and symptoms no enti e den a entimi wie okay because o she metabolic acidosis no so a ene ye to asoma me ye be sorry a mama onu omu akasa enkomo na ide wo simenum pe ena ewo mu nti obetimi ato aso ama me okay enti o she metabolic acidosis na se ka se metabolic acidosis a eno so ye abra acid ewo nipadua mu e ba be dose bebre okay just because o kidney nya na adwuma yi enti se acid no e be dose a kidney no entimi yi mfiri nipadua mu enti ubon se friend say acid no e be dose ana ya no ye wo eno ahodo mienu okay se e bia nka acid ne ba be dose no na kidney na acid ne se e be yi acid na free nipadua mu sure ana kidney no se wa acid bi se e be se produce bicarbonate buffers a eno so betimi asa den ama acid na no ayeden abafom enti se ko ba ne se kidney no ntimi ye na adwuma yie na entimi produce sa bicarbonate no ense mba nipadua mu dia ende fe no metabolic acidosis okay ana yesen wo lactic acidosis and also wo under metabolic acidosis okay because every abra yamfa se nipadua no inframa na edi ko nipadua mu no eno sa inframa na ye oxygen eno na nipadua no egina so edi eye ema ya hoden okay akra edi asa no fuel okay what you say okay na se ekoba ne se oxygen unya oxygen papa carbon dioxide no ebe dose bebre because nipadua no be fa kwan foforo bi so na e dia ma wa honden sa kwan foforo na nipadua no be fa na use oxygen but eno so be ma carbon dioxide abe dose bebre ana say lactic acid abe dose bebre and sa lactic acid na abe dose bebre na be ma lactic acidosis but ni nyina ka metabolism no ho what you say now yanko nsesanso foforo betimi dia abre nipadua no abra o acid e kosoro e panic attack panic attack ni ye omo ho a wo se mo ho na asem yem ashime mo ho na asem yem ashime what you say na se de sitieni ye wo nipadua no suffocation alarm okay suffocation alarm na kire se eye wa adwen mu no ye wo ba bi e fe no amygdala eye sa part no se akoba se carbon dioxide air dose woni nipadua mu a wa dwen amygdala no activate okay ka kire nipadua no se carbon dioxide no air dose no et say there ye ka say suffocation as obi mia okon wontimi hume as wo mia wo na wontimi hume no na enam so ma carbon dioxide na ntimi mba papa enti say nipadua no detect say carbon dioxide I won moja no mu air kwasoro dia then you are suffocating okay as say untumi hume nti a wa hu sa enti e kanya nipadua no ma nipadua no ye alert okay e ma nipadua no ye alert enti sa alert na e ma nipadua no na e fra no suffocation alarm so enti ho na say oyemu ahyo na say wakoma bo ntentem kakra na ohome na kosoro kakra na say sa ayemhihie we no na suffocation alarm na 2000 na sa eno so e wa say yenhwehwemu e wose yenhwehwemu no doc e betimi aba 21st clinic aba yenhwehwemu yes betimi aba the can ho asem nyina insulin level ne ye pese ye laboratory test ahodo bia ye no so ye betimi aba ho mega say 21st clinic yemfa nhwehwemu ni agro okay and o condition bia o baba bia no e wa say o te o yare na say de edeba na wonya nkyerechiremu na say wankasa o te yare na say a ayaresa no wankasa nhyehyeye no bedi so ama ayaresa no so atimi aba okay wahu okay yes ye betimi atwa so ye de besi ye de to so na wa asem etwa to ya obeka de a kire tiefo na odonfo ne dom ye na adafoforo no ye ba ya beto aso de meka kire ni obiara o tie ne se nipadua de nipadua no wo na aduane a ope aduane a nipadua no epe no o sori a yesi di nhaban ana obiara nim se nhaban no eno